Тимегіле. Mına уже kim dey başladım. Bizden ayılda taşır gitsen hele kempirдің başına dedi. Dostum, gel. Слишком қартам екен. Слишком жаш екен. Белден кетіп тұр. Мейден кетіп тұр. Мұруды жаққан жоқ. Мұруты бар екен, жақпады. Em ayçıra yemen alayım aday suluğunu mesela kaynan tabiri. Басқаны жаққан жоқ. Baskanın başını vurasın be. Jakkanı jakşı olsun oldu da. Teker. Ayçıra yemen alayım nomeri var mı? Ay Sayraş. Bayağında güyem oralar taktıydın böyle. Jakşı olup gitti. Biz yoluktuk degen internet çağı. İyi katışalı dedi bile. Kargan sayın. Kız jakpay kalat degen tuğra turбай. İyi ayt. Bir monday kempir var. Boydak bolsun özüm alma. Çık aşağı. Çık. Чуть жетпей қалыпты бізді. Қандай жер? Ят деген қалай ара. Дұштар çıkı çağa тұрмайсың. Ежен үйде ме? Чакыр. Братан, анын жигити бар экенин билесиң го. Жанагы 40 жылдан бeri үйленем деп үйлөнбөй жүрген эме? Эң жездесе кичине нерешеттиğini болуп атат. Ошол тармазит этип жүргөндүк үчүн мен сага мындай свежий жезде таап койдум. Жакат давай. Братан, эми алардын жашоосуна кийлигишпей эле койчу. Эмнеге? Эмнеге кийлигишпей эле коем? Эмнеге? 64-төр. Силер чата аябай көрүп кеттиңер. Айкасаңарчы, эртең баарыңар чогулуп полеге барыңар. Кайдагы барыз? Кечөөбүз эле калдык го. Көке, қойсаңшы, болды ғой. Бара бер сен. Буларды ушинтип койбосо болбой атпайбы? Көп кетти десем. Вариант деле қалмай қалды.